Htjela bih samo reći da sve ove videe koje ja radim, radim zbog antistresa. I dalje mi je naravno mjuza i koncerti sve na prvom mjestu, ali nekad ono fakat volim ove stvari pa ih eto snimam. Uglavnom, hoću vam pokazati neku šminku koju sam dobila. Zove se Molly Cosmetics. Moram se malo popraviti ovo što mi je na ustima, ali imaju boje najluđe na svijetu. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Yeah, I'm so bad, best that you've had. I guess you're digging the show.